So Kyron. Represent LC Hirlek Pick up like him. Yeah. Mandroso antaona defa tila ndray le fahazazana. Ibanjina no afo efa miditra ny atano rano. Moafo ankamantatra fa tsy maintsy soritiko andohalika andrano raha tonga tamy kitriko. Ndraindraiza mety ho ditsoka mamofoka lalana me mafy ko ndritsika. Ka namafy zany ndritsika matoza tsy napitsoka de manana no avy zay voalahatra. Tsisy zany hoe tonga lafatra ary maiky. Ndroto mbola dezaka tsy kivy alofa mesaka ny vata anaty mady le mahatonga tsy mifesaka fa miady satria miady lo vo miakatra grady. Tsy tonga lafatra fa manafatra manditalo la tsy maintsy hoe sy lafaka fandrasena atao fitanjone tereo mpanetsika talanjone so atao levenambony raha tsy atao aloza miantony raha mandoalika ty ozy laveresy tiany fa makabana mandinika ny plesy fako manataka alay mampoesy raha mandoalika ty ozy laveresy tiany fa makabana mandinika ny plesy fako manataka alay mampoesy fa ombiaza nonge tsy azo mora rehefa mezaka te tsapanao fa sarobidy ny oro mistika no mipiditrory amatora conseil mpanjabola goragora elako tiana alofa zaza no miteny man tskoana izy kozy zale kofa be moral niany kozy lo de vaky baly tsy mijanona manoratra na defa matinaly tandre misosy toka fa hoe papa millionnaire de be move fa tsy tafa mitsy lara toka pita vandralov so atao levenambony raha tsy atao aloza miantony raha mandoalika ty ozy laveresy tiany fa makabana mandinika ny plesy fako manataka alay mampoesy raha mandoalika ty ozy laveresy tiany fa makabana mandinika ny plesy fako manataka alay mampoesy raha mandoalika ty ozy laveresy tiany raha mandoalika ty ozy laveresy tiany raha mandoalika ty ozy laveresy tiany fa makabana mandinika ny plesy fako manataka alay mampoesy raha yo man Hirlek Nouvelle base. So Kyron.